ya lerato 9 to 12 mo banna le basadi ba aga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o swanetse o tšee bana ba gago le monna gago e le ena ka gore ge o ba šia morago o ba šia bodutung a bora bona masepala ba ganyetse go mo local mothantse kgone ya ka gabo mešhelmešeng marago ka se bone balekane ba bangwe ba leša balekane ba bona bodutu a o etetse ga geno o boe wa robala ka moswane wa boa ya se go balele gore ke ga kae mara se go le gone ka moswane ka moso e ke tlago awa go napa o fatana gape go na le polelo e nngwe e leng gona mo ya go nse le batho fa o ya go bona ka baka la polelo ya lesebo la go senya ditaba ke ding ga se gantši a ka no ya a sa bolela gape se ne e polele ka gare ka mosadi ya batho o šalaike ke bodutu ka mogae ka mosadi go nna o tshwana jwale ka kgogo ga mafuba a fubala kgogo e gopola bana ba yona gore ana ba kae ba sile e ba le kae ba le ke santo ke ba gobela e ba befa ke mosadi ga ile a ile ka gago kopana le Ishmaesh gona mo lenaneong le mošupologo ye mehlano metsotso ka moraga irigela ya bolesome magagešong ke le botše mohlhomo ba ile gore le ka ba le hloka tsebo gore moroka ka moswane o tla ba le gona a thuša batho ka mo meagong ya hlatlolanang batho ba tle ba lle ka taba ya line batho ba lle ka taba ya gore ke fihlile ka ikhwetša ke le moragorago bjale a nolofatša ditaba moroka a re bona ge o itla o tseba re ka moswane ba tlo o kgopela go tla go hlolwa goba se sengwenyana se o nyakang go ka thušwa ka sona ka fale ba rialo ba ra oa
go na le dinomoro tse e le gore o ka buka line le ga jwale o ka di leletše dinomoro tšeue ke dinomoro tša ntate malefo go 072 wena wa re 133 6761 072 133 6761 072 133 6761 go ba tša mmamoremi go 071 398 1508 071 398 1508 071 398 1508 ke dinomoro tše e le gore o ka buka line ga jwale nnete gona le wena o tlo kgone go ka ikhwetša le wena o le gona mola pijana mola nnete gona gore go fetša go buka line ga gore gore o nape o dule mo ka bangwe le gona gore go buka bosasa wa tsogela fa gore nnete gona taba tša go le wena di tlile lekše le swiswi di be nneteng ka ba o kgatlhwa ke mananeo a gaso ya Sekhukhune FM ge e ba o na le ngongorego ka mananeo a Sekhukhune Community Radio mbolela le rena na o dumela gore Sekhukhune Community Radio e latela melawana yeo e beilego ya dikgaso o ka re tsebiša ka go ngwala pele ga matšatši a masomesela go re tsebiša ka ngongorego ya gago re ngwalele mo diatereseng tse di latelago Sekhukhune Community Radio PO Box 675 stand number 189 Hlatlonang Center Vergelegen B Genfest 1085 go ba go email go programs@skfm.co.za goba nomoro ya mogala 013-265-8916 le nomoro ya fax ya 013-265-8916 re tla fetola ngongorego ya gago pele ga matšatši a 14 go sa kgotsofatšwa ke phetolo o ka romela ngongorego ya gago go ICASA Independent Communications Authority of South Africa 350 Witch Hazel Avenue Eco Point Office Park Eco Park Centurion Private Bank X10 Highfield Park 0169 telephone number ke 012-568-3000 le 012-568-3001 website ke www.icasa.co.za
radio ya ka ya gago ya setšhaba ya rena ka moka Sekhukhune FM 98.7 communicating your needs.
a ke abitse gore ke sexual healing Marvin Gaye ke tse dingwe tse di ko se le gore nnete gona hey di tla go direla bothata ge o bolela ka Marvin Gaye o na le mogekolo ka mola go la magane ga rata o polometse o tla go botsa ka let's get it on re a leboga tse dingwe tse moroka a kgona go ka fana ka tsona ke di-product tse e le gore ba di swara ba phela ba bolela ka tsona magešong ba phela ba bontšha ba reng morero wa tsona ke gore wena o leng kgole e leng gore mohlomong o palela ke go ka tlo wa lebelelwa o no topolela gore ga botse o tlaišwa ke eng le eng tlhatlho e kaone ba na le yona go ka go botsa gore aowa ge ditaba le jalo re gata re ya kwa re swara se ra tšea se ra beya ke mokataba tša gago di ba nneteng tsona dinomoro tšela ke faneng ka tsona moragonyana kwa tša go buka line o kgone o dileletša ke moka wa ba botsa ba kgona go ka go khoriela tsona ba dira ka mokgwa ba dirang ka gona gore mo o leng gona kae kapa kae o kgone go ka go fitlhela merwalo ya gago go la ka mokgwa e le gore go tshwanetse go ka ba ka gona go 98.7 mo nakong e sa fetseng pelo re tlo ba re mo amogela ka fam ya gong ya kgašo ana o nyakana le marobalo goba o nyaka go ikhutsa se tshwenyege re na le the Moon Lodge overnight accommodation and sleep and go re hwetšegela RDP Nyagen Fairs gausi le sport ground sa masepala ditefo tša rena ke tša mosana nosi ke re tša fase kudu go robala bošego fela ke 200 rand go ikhutsa di-iri tše tharo o lefelela fela 100 rand go ikhutsa iri fela ke 70 rand o nkwele gabotse ke re 70 rand o ka ikgweletša marobalo go ba bona go le meletlo ya go etša menyanya mmago le tše dingwe go ka tše dintši ka the Moon Lodge nšomiša dinomoro tše 063 643 6764 goba 078 731 5862. The Moon Lodge, meeting your accommodations needs. When I say This is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go tlhoka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Hlatlolanang Center go etša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tloutša baroka. And now the moment you've all been waiting for. Hello. This is India Madisaba. You're listening to SKFM 98.7, communicating in needs. Yelerato 9 to 12 mo banna le basadi ba ga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o tshwanetse o tšee bana ba gago le monna gago e le ena ka gore ge o ba šia morago o ba šia bojutung a ke ra bona masepala ba ganyetse go mo local mothantse kgone ka gabo mešhe marago ka se bone balekane ba bang ba leša balekane ba bona bodutu a o etetše ga geno o boe wa robala ka moswane wa boa nka se go balele gore ke ga kae mara se go le gone ka moswane ka moso e ke tlago awa o napa o fatana gape go na le polelo e nngwe e leng gona moya go nse le batho fa o ya go bona ka baka la polelo ya lesebo la go senya ditaba ke ding ga se gantši a ka noya a sa bolela gape se ne e polele ka gare ka mosadi a batho o šalaje ke bodutu ka mogae ga mosadi go nna o tshwana jwale ka kgogo ga mafuba a fubala kgogo e gopola bana ba yona gore ana ba kae ba sile e ba le kae ba le ke santo ke ba gobela e ba befa ke mosadi ga ile a ile ka gago kopana le Ishmael gona mo lenaneong le mošupologo go fitlha ka labone go 98.7 Sekhukhune FM.
alright metsho rena re botsa gabotsore ke masomepedipedi go itšwela fela go irikiela ya bo lesome go Scoot FM 98.7 ke bontšitše ka rona kong ye sa fetšeng pelo moroko o tla bala ka fa moroko madume ya kgotsoši ya otlhe ya tšee o kgapetše batheletši ba Scoot FM. Moroto mogolo wa ke go tame ke go dumediše ke dumediše batheeletši ba bagolo ba ba thekgago radio ya Sekhukhune FM magoši bokgošigadi re a letama batseta ba mošate ka moka baruti ba porofeta mangaka setšo ka moka magagešo ba ba re lebeletšeng ka kua dikgokaganyong tša leago re a le dumediša balli ba rena ba bošego ba lekgono re a letamiša le kae re gona re bolela le ba ga magagešo ba etšwa ba le kae nna ke moetse mašilwane a marišane le tšwa kua ga marišane a gone molato felo ba ga marišane ba ga marišane sello sa lena ke eng le napeng le mpheng sona ke napeng ke le thušeng sello sa ka na ditše mokgokološo mokgekolo ga a bone kore e sa la thoma ka 2017 ya tlhakiša ke mothetiša didoctor tša mahlo ba fetša ba re mahlo a go tsene ke swikere bjale o itele ke a bone o itele ke stroke a ne motho ka ga gagwe ka ga go dula setlogolo sa gago sa mošimanyana stee o dula go nna ke eng le lena koko ke mme ke mme o dula go nna kore ke bone gore a ba dutse kua bana ba sekolong ba motlogela bana ba ka ba ke ditlogolo ba dula kua go wena a ba ya sekolong šala a nnoši ka bona gore a go thuša ke motse a be ka gae ka dula le yena ngwana gešo mongwe a motšea for 3 years sela kere ke sa khutiše ka bona ba motlišitše gane jale ke no tlhaka le yena ka bona gore a go thuše ga ke kwa mo di-radiong ke kwa ngaka moremi ka kuša gore a ke o kgopela thušo ka mokgokolo ke kore ga botse bothata jwa mokgokolo ke eng kare a ke tse gore nkare ke tla laodiša gore ke eng moa le go kwa gabotse a kwa gabotse a ilalo le tlhaloganyo ne o timela a ke kgone o tseba gore ke tla mo reng rena re bele gore le bannyana ba 6 ba babedi ba tlhokofetse ba babedi ke ba kereke tše di itseng o tee yena ba swantse o tla le nna lehono ngwana gago o dirile dintwa kua tafolkopo o dire melato o senyeditše batho jale lehono o hlola le sekong ya gago o paletše go tla le nna ke ge ke tla le bana ba le bona ba tlo itela tša bona ba ke baka mare le nna ke phela ka go sokola lapeng la ka jale ke nore ke tlo hlakanya le ge ke bega tša mokgokolo lapeng la mokgokolo a go kgahle selo ebile a go kgahle selo ena gore le kua motseng wa tisana nna ke kwena ga marišana a go kgahle selo ka lapeng la gago ebile gane yona kwara e se lapa kore bana ba ntse ba motswentše stress ba thomile ba tšhimanyana ba ditlogolo ba enwa ba kgoga dinyaope kore ba mo utswetšago selo ka gagare ga lapa la gagwe and no bona bothata ka mola lapeng ga go boroko re ile re mo sepediša re ya go batho ba re go epetše selo se gating se epetšwe a re kgone o se fitlhela tšhelete tša ntsho ba bitša tšhelete tše ntši ba re gomme sona se nyakana le madutšintse gana mogagago ba era mogaka se di tlo notla ka gore di nyakana le mo ena a dutse go ntshego šele ke re ke a lla mo ke lenga ke tse gore bothata keng ke re ka mokgokolo ke re gore ke no kgopela tlhakodišo mo se le mola lapeng la gago se inologe mongwe o tla imologa ema pele mama o bontšha gore ba re go epetše selo gating ya gagwe mo e le gore selo seo se tlo no feletša se mo latelela mo a leng gona ba re ke selo sa mohuta mang seo se nyakang eng go yena aowa a ba re botse ba no go selo mo meane mara a se motho o tee mo go ba ke sepetšeng go bona mara a go tlhakodišo a ba le botse gore ke eng a ba le botse gore se nyako o dira eng kore gabotse ba re kore se nyako no senyetša lapa le la bophelo lapa le selape le bophelo jo bokaone lena ka mogare ga lapa le itemogela fela gore bana ba kgoga tša go kgoga mathomo o mongwe yena o a dutse nna e gane ya šetšeng ka lapeng yena ke kgala a di tlogela jale o ba re ba mogo ba tšee tafolokopo ke setlogo le sa gago le sena o sa di utlogela maloba mara yena o senya go senya ke gore o ka re phale gane yena o ka re o no phale ka ga ba sa di kgoga o be a dula le yena ka mogae
e bana ba dula le yena ka kua gae goma go bana ba le mebereko ana ba roi ke le gaka ana a lena dikgaitsedi lena a senkra ba le kgaitsedi la ba le kgaitsedi a tloga sa ne 1 year okay ke kulefa o bontšha gore le wena o na le tše o llang ka tšona nna ka lapela ka go bothata kore bana ba ka ga ba kwane ba halwa go ne le o tee kore ke ne bannyane ke mošimanyana kore a kutukhutša lapa le la gago le nnoši ga a nyake motho ka mogare ga lona ba ke ditlogolo kore a ba felo kore a tsoga seneno ba lešata a re tsebe gore lešata le kore ga kara a no ferelela ngwana re tlo tšee selo se mo ngwana o la re ke a gata-gata o tše moferetse ke re kgane ngwana ka re o saya ai o tlogetse ngwana o la jale ebile o ne le ntlo magweng mo gae gona o atla o ne fela a re ke tlo dira e le tša go re lebelela gona re phelela ka mphua fela nke le mpotse mo mma gorena mokgekolo ga a bone mokgekolo o betha ke stroke mokgekolo wa hlaka mokgekolo bana ba gage ke ba bakae o ke re le banyana ba 6 ba babedi ba tlhokofetse ba ba tsena kere ke tsitseng mare ke ba boditse le gono kare ke ile a ba mphounela ke ba botse gore ba ke bare bao ba bangwe ba founela o yena ke hwetse founu ya gagwe sa bereke o ke mfounetse a re wa go ne bothata lena yang nna ngwana ke motswetse ana nka se tlogele ngwana mare le gale ke tseba gore ke ba kere ke tše di itseng mare ke santsena re ke ba botse okay le be le hloka thušo ya mahlo fela mo go koko nyaka thušo kore kwa mola se re se bona sa molaleng ke mahlo le stroke se mara ga a senka o no roba ke re sa tloga ka 2017 a sentete mmele ka mokana na ka mokana na no lo ka moka mmelo go na le selo se dirang koko se ya go tia santoma oh no ka moka no tsena ka moka go sere o tlo kurutla re ke apa ke kurutla kore a ne mo shala mo ke sa go ngai selo se se go lommeneng gore ke thoma go tlhatlhanela ka fela kere ke se babo ke gale goba se ke taba e ka ba taba ngwago wa ka gale 2017 selo se wa se wa re ke selo sa moitamang awa ke se ke fela ke buya kere ke se babo kokoanke o e kwa mantšu ka mogare ga ditsebe tša gago a o kwe selo ka mogare ga ditsebe ka mo sebe tlhwana di saka jwale ene go o robetse bošego a gone dilo tše di go tshwenyang a bošegong ka ruri ke opela ke mmele se ka dithetla gabose mara wa robala ga botse bošego a o bone bothata bošego ga ke robale ke nelele ke dutse roka ga botle o dula le wena mama ka gare ga lapa la gago koko sa le o yanelela mafelelo ke gale ke kgopela go botšiša mo koko o ne ngwana le sogana wa e le sa nyalele koko ngwetši ya lapa koko o nyetse ngwetši wa lapa o jola lapa le ngwana ngwanyana le mošimanyana ngwane wa ngwanyana o hlokofetse mara a ne magadi a gagwe kwa phokwane mara se ba monyala ba sa no motšhitša magadi o bolokile gona mo phokwane wa mošimanyana o no re ile kare o no ba mo Witbank nna mate makgoditše la ile a mphonela ragadi nna ke boela ga ge šoma mone ka baka la gore
lapa le la bolena le ntshwara ga botse thaka jaaka dintšhe le di gatetse pele ka rena lene lo kua ga magolo a go kua gona o gatela pele na a wa tshore a re ga magolo e go gatela pele mara fane ya lena sore ke a e change ke sa le ba mmagare ka re ora nna ke re ke ragadi yago ene so a nyala ke nna o nyetse ke ba mmagare wena yo laela ba mmagare o ba botse gore nna ke ka mogolo ka mogo nna gore o botse nna ke tswile ke le magading ka se di kgone okay so gore a re makotu a seng ka etla ka mo kore o no mokganyo e le gore ke tšhomi ya ngwana a gago a bajwa makotula ga a bajwa e se a ba mohlabiša makotula a hlokofala mara di tshwanelwa ka moka mogokolo a tekemiša a mmoloka phoso a mogokolo ka kuša gore mola a seng a mmoloka mamonna a tla a mmolokele gana ke kua gatisana ka re o nyetse go šitse go hlaba mara ka morago a šhela a ba hlabiša bana bale o ba tsentše sekolo go fitlhela wa ngwanyana grade 12 go iphasitse wa mošimanana go bo go thatafa ka tlogong o tlogetse sa ba fitlha go grade 12 okay koko bana ba banyetšing ba kae ke bona ba ke bolelang ka bona ba gona ka gae ka lapeng la gage wa mošimana ke wa mošimana wa ngwanyana o hlokofetse wa mošimanyana ema pele mama go hlokofetse mmage le ngwano le morwediya go šetse sogana le okay le ka tšwela pele or maybe ke nna ke sa kwešiše morota a ke re mmage o hlokofetse a bolokelwa kae kore mmago kwa mamone mmago mošimaneo o boloketšwe kae magona kua mamone o boloketšwe mamone sebakeng sa gore ke re mboloketse ka gatisa waile o gopadileng gore lena le mmoloke ene mogokolo o ntšhitše ntho ngwe le ngwe a sebang ke bantšha selo mogokolo mokgwantse le yena nako o ne a sa nka reriša selo re no bona go direga a se kore a sa nka rera gane jalo go tshola ra re mokgekola o ne bana ka lapeng o dulana bo fatshe gore a re ka ira ka mogo o ba rera ka mogo go tlo ba jwa mokgekola a sa nka reriša selo no bana ngwana a bolokwala mamone le rileng lena ka taba e ya poloko e ka re go njo lelapa la mogekololo ka se dule le sene motho gape re ka go le bereka ra ntšha tše di motshwenyang koko ra le ka go lwa le mmele wa gage ra le ka go mo thuša mara lapa le o dula ngwana morodi ya go hlokofetse wa mošimanyana o dula gona ka mona lapeng le yena ga jong ke re tlile le yena jalo ka motswana mafelelo a rawa o ka re ke a palelwa ya re no gore mohlomong ge le thušitše seo se se raka mošimane ola wa gago o tla goroga mohlomong a tla a tseba gore lapa lela ke la gago a gone o mongwe e leng la gago ngwane ola mošimanyana la tseba re swanetse re direng sa mathomo ko gore bana ba koko a banyetšing santse ba tlega ga bo bona and ge e le gore a ba satla go tsebagale le gona ba dutse kore o ba fepile go tloga jwane ka moka ba dutse gona fale ke gone jwale wa ngwenyana ena o tlhokofaletse le gona le ka kua lapeng ba bogaditse go ba montse re gona ka kua lapeng ga ya go bolokwala phokwana wa mošimanyana ba dula ene ga e ba le mathata makgweng a botsa mogokolo a mo romela tšhelete a kgona o mmotsa a re ke ne mathata a itseng thomela tšhelete ke nyaka ka moria ke na mo romela tšhelete mara ka morago ga fao gane jwale mogokolo la e se selo jwale ga ka nako o mmitsa gore wena o bolele mme wena o boleleng kgaetsedi yaka mara mola mma wena no mogwetsa a bajwa a hlokofaletse ka gabo o koko o fetogile ba mmitsa ka moloi ke leina ke moloi okay nna potsišwa ka ke etee gore na taba ya bana ba le yo felela kae e felela fase a bana ba le re a banyaka ke bona ba bitsang koko moloi yena mošimano banyana yena o robetse alright le ka banyaka mara fela le o bereka jwang ka ngwetsi ya bolena ye e boloketsweng thoko ke be ke sa mmotsa maleba ke re nne jale wena o godile jale nna o ntlogelela bothata ka gore o dirile dilo tše na o sa re laodišetse jale gane jale gape ngwetsi jela kore o makatša gore o bolokelwa mamone ka re a ba se bantšha selo se stays o ne o boloka ke mokgekolo gore mamone o dumelelang jale nna kana o ka ba sa re botse selo a re yena ba bolela le mogolwane a kgolela ke ko morodi nna nkile ka fihla
nna nto ke e bonang ka malapeng la koko lene dilo tse ntšhi santse le di lokiše mokgekolo o gobaditše ke pelo stroke se ke pelo o kgopišitše ke dilo tše dintšhi tše di diregang ka gare ga lapa la gage ke kole sesi le wena gore o nyako bolelang ka dimemo ke kwe sesi gore yena gore patamela mo sesi okay nna ke nna Mahlako Moshilwane ke nna tlogolo sa Mokgekolo nna actually ke tlile mo ka taba tša dilo tša ka tša sekolo cause since ke phasa matric ka 2022 a gona tšwelopele ke applyile last year a zanga ka reply this year ke applyile UJ in reply mara bampile waiting list le mo gongwe nna le mama ka re boledišane papa ka ebile nna ka se bolele mama ka a ke kweše gore go diragalang ka ena cause ge ke tsamaye mo bathong ba mpotse gore go na le se ba mo dišitšeng sona nna ka mokgo ke jang ke tša gore mama ka ga a kere ke na le abutaka o mogolo wa mfeta so ke nagana gore mama ka o rata ngwana o a dulang le papa a gage cause a re shere papa o mowane ke ntho nna ke ema pele sesi why gore mama go a go rate ke tlile mo gae ne ke ile after matric ke tsamaile ka ya go mama ka Soshanguve then last year ka December gore ke tle mo gae mama ka dilo tša mmereko di sa motsamaile botse di sa motsamaile botse na gore nna ntšhetša stress ga ge mo go rena then gore nna ke tle mo gae o ile re this other time a boa mmerekong na a tsene double shift ya boa mmerekong o nkgwetša ke re kwa peya o thoma ka gomanya o rena ke raloka le bana ba ka next door yena a se gona a le gona ke raloka le bona e ba o ka re yena wa nganetša ba pala le bona then ka motlhalosetša gore mosegare nna ke tšwa go a fiša ke tšwa late ke ka mo next door a gone gore nka tšwa mosegare then o thoma gore nna ke le menemene okay sharp ka e tlogela ke feitse o tlhapiša bana ke sepela le bona ke ya ka mo next door ke boa ore ke mo fe founu ya nreketseng yone ke mo fa yone bosasa forogo ke a tsoga ke a kolomaka ke hlatswa washing ke dilo tše ka moka then ke re ka nšifa o sa omanya e re ke nyake tšhelete nna ke ye gae ke ra go Mokgekolo then ke ilo nyaka tšhelete ke hwetša ke sa e hwetše then ne ke lepeile dieta tše dingwe so ke re ke tša selibiko ke kgopela refund ko shopong ye ke go tla gae then e be a re o nyaka selibi ka dieta tša gage ka mo fa sona then ke tšo ba Makuleng ke re ko kgopela tšhomi ya ka mfe yona then ke tšwelela ka sa Makule ke kopana le Stefara sa re ska ba re Makule sisi re ska berekša leo ke tša shophong then ke kopana le Stefara sa ka selemo ke 18 o mputša re gane o iša ka tšhelete ke re ke a gae o re neng ke re today o re okay sharp wa tšwa then ke fitlha mo stupung ke kopana le mamako o nrela re gane why o botsa papa gore nna ko go rakile ke ra ke mmotse so o mputiša a re ke iša ka tšhelete ke a motlhalosetša gore ke a gae then ke ge a nrela re wena ke nyaka o babele ke bophelo nna ke le lekušitše ema pele mama ema pele sis ema pele askis mama gago o re o nyaka wena o babelo ke bophelo mama go ke mang mo go bang a gona ke morudia Mokgekolo ke eng se o naganang gore mohlomong o ka ba o kwešiše mama go wena bohloko ka sona I think after completing my matric cause ne ke le pregnant ke nagana gore ke yone e leng gore mara since ba le ngwana actually since a dula Soshanguve nna a zanka amfa nthola gore ke mama gago since a dula Soshanguve le papa la sponaka a zanka amfa ntwena so last day gore ke tsamaye kwa go wena ke nape ke šitše ke la gore o nyaka ke babele ke bophelo already life was sad for me ke na le ngwana a nthuše ke selo ka ngwana always a mpotša ka ngwana o mpotša ka gore why ke sa botse papa ngwana or family ya papa ngwana then ba nrela re o nyaka ke babele ke bophelo ka tša dilo ebile a se ke tše selo ne ke belege ngwana ka tsamaya ka go ragadi ya las bonaka until ke kry-a tšhelete ke e tla gae o gometše neng go bolela mama gago lona tšatši la nrela re o nyaka ke babele ke bophelo ke ngwaga wa go feta ke neng ka December a le founelane
koko ba le ke lo bolelela ke la founa this year e be a re bokoko ba nrake a ke tsebe gore why a re bokoko ba nrake then ke a ya ma-social workeng a sanka a nthuša lona ke a try go founela papa ka o mpotsa ka gore ena mosadi ya gae ka se dumele nna ke dula le bona dilo tse so then ka e tlogela ma-social worker le today a so boe go nna then mangwana ka o mongwe a try go bolela le ena a bolela ena a dia o ka re wa kwešiša a re ke tliše ngwana ka go wena ke kgone go boela sekolong then e santse ke mo tliše ka osane e ba nrela a re yena a ditsene ena ngwana ka kwa mathomo o mo godišeditše ke ba bogadi then e be ke e tlogela gona moo ebile ba sa bolelena ba bolaya le koko morotang kono re koša gannyane go ne nto ngwe ke nyaka re lebelele ka thoko gannyane